هنعمل النهارده ايه زي ما انتم شايفين محشي كرنب. يلا بينا. ده الكرنب بتاعنا يا جماعه اهو. تمام، دي التانية. ماشي. هنعملهم بقى، هنوضب ونسلق ونشوف هنعمل ايه مع بعض. شايفين؟ ادعوا لي بقى ربنا يعيننا عليهم. تعالوا نصلي على النبي ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. اهو يا جماعه معايا كرنبتين اهو. هبدا اقطعهم علشان نسلقهم اهو مع بعض في الحله على النار اهو. انا بحب اقطع ورقه ورقه كده. ماشي، هنخلص بقى ونرجع لكم. قطعنا الكرنب اهو يا جماعه كله. بصوا زي الفل ازاي، قشطه قشطه. الكرنب قطعناه خلاص كله اهو. تمام. والحله على النار بنسلق فيها الكرنب. خلاص هنخلص ونجيلكوا تاني اهو يا جماعه. بدات اسلق الكرنب وبفرده كده عشان يبرد شويه، بعد كده اقطعه بقى. لسه بقيه الكرنب اهو هسلقه، وده اللي انا سلقته بحب افرده كده عشان يبرد وبقى عشان ما يبقاش فوق بعضه ويطرى خالص. وبعد كده هقطعه. لسه بنسلق باقي الكرنب اهو. قشطه. هنطلعه نحطه مع زمايله يبرد وبعد كده نبدا نقطعه. شايفين؟ شايفين الكرنب بتاعنا بعد ما اتسلق؟ بسم الله ما شاء الله عليه. اهو يا جماعه بدات اخلص الكرنب بتاعي. سلقت اغلب الكرنبتين، فاضل حاجه بسيطه خالص واخلص. هرجع لكم تاني. اهو يا جماعه كده حطينا الطماطم بتاعتنا. تمام. ثواني بس اعدل لكم التليفون. خش كده يا جماعه. خلاص خلصنا التسبيكه بتاعتنا اهي. تمام. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده. ودي الخضره غسلناها اهي. ويلا بينا بقى ايه نحشي. اهو يا جماعه غسلنا الرز. تمام اهو. وهننزل بالخضره. الخضره اهي. وهبدا انزل بالتسبيكه بتاعتي. خلاص بس كده خلاص. الخلطه بتاعتنا اهي اهي زي الفل اهي. شايفين لونها ولا ريحتها؟ وهنبدا نحشي الورق بتاعنا اهو يا جماعه. نفس الحله اللي احنا سبكنا فيها بفرش فيها ورقتين كرنب من الاخضر ده كده علشان الكرنب بتاعي او المحشي بتاعي ما يلزقش. تمام. تعالوا بقى نحشي اول صبع معانا. بمسك حته ورقه صغيره كده اهو. احط حبه رز صغيرين. شايفين الجمال؟ وبحب اكتر الخضره انا. واطلب فيها كده. شايفين الصبع صغنن وعسل؟ شايفين يا جماعه الحلاوه اهو اهو. ماشي. شايفين؟ هكمل بقى وارجع لكم. بس اهو يا جماعه عملنا حوالي، انا طريقتي كده بحب اعمل حوالي نص الحله محشي وبعد كده انزل باللحمه بتاعتي. تمام اهو. واكمل بقى المحشي فوقيه. ده بيدي لون وطعم للحمه، جربوها تحفه. تمام يا جماعه. هجيب بقيه اللحمه واكمل المحشي. احنا اللحمه ماشي معايا. خلصنا حله المحشي وحطيناها على النار. هنسقيها بالشوربه كده اهو. هنسقيها بالشوربه يعني لغايه بس ما الايه، تحاولي تخلي الشوربه تبان مستواها، يبان بس كده. ما يغطيش المحشي علشان الرز ما يعجنش. ما بحبش اغطيه عشان يفضل كده الصبع بصبعه. اول ما تبان كده الشوربه من هنا خلاص كفايه كده. صراحه يا جماعه طبعا انا حطيت زي ما شفتوا اللحمه في نص الحله وكملت عليها بالمحشي بصوابع المحشي. غطيت عليها. اللحمه بتطيب وبتاخد بقى اللون والمحشي الشوربه بدات تبان اهي يا جماعه. شفتوا؟ كمان كبشه صغيره بس واسيبها مع نفسها واغطيها. هغطي مع الحله. تعالوا اتغدوا معانا. وده يا جماعه المحشي بعد ما استوى. ايه رايكم؟ حاجه تفتح النفس. المحشي استوى. احلى حاجه تدفي في الشتاء.
تعالوا كلوا معانا. لو عجبك الفيديو حبيبتي دوسي اشتراك ولايك وشير وكومنت حلو منك كده ودعوة حلوة في الأيام المفترجة دي علشان ربنا يوسع علينا كلنا. ويا جماعة أرجوكوا دوسوا اشتراك، بحس إن الموضوع صعب عليكم، بتحايل عليكم، عايزة أكبر العيلة، عايزاكم تبقوا من ضمن العيلة بتاعتنا الجميلة. كل واحدة بتحبني وكل واحدة تعجبها الفيديو أو كل واحد يعجبه الفيديو ينضم للعيلة الجميلة بتاعتنا باشتراك علشان يوصلك كل فيديو مننا وعلشان يوصلك كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين.